سلام تخطاتل تنايز channel كمي تخونو تنبوكت كونو ناي وترو تمنيتنايو لو مدما كم وترو أقد السيزبالنا يم زيناتات كمون تنتنا حزنا لكم قريبنا لنا أمونغ يوروبان أمريكان أبزبنا دونالد ترامب تفتيرو زول لقاب نابي يقصك خيد خل خون 3 عامات أغطير زولو كينا يوكرين يوروبان أمريكان أم فللاي انتاي ترايز أوتالو تلت يوم كان أبي يقص أمي خدلو من البات شيف فنتنيرو بقهدي بقلتي زخون المدرخ تفتير له ورزس أبزي نيبا حق زقرم كرينا مجمر ياسكني جمر أبزي. It's now 3 years since Russia's full-scale invasion of Ukraine. In the map of the battlefield, one would become so. Leaders and Canada's Justin Trudeau are in Kyiv to show their support. In a virtual summit this morning, which included other leaders from around the world, President Zelensky suggested a prisoner of war exchange could be a way to build trust ahead of negotiations and any eventual ceasefire. There are thousands of Ukrainians detained in Russia. Some have been held since the invasion of Crimea in 2014. Meanwhile, the United States is circulating a draft proposal within the Security Council today that calls for a... So, درو اتي كونتات نابي قصو كيدو خمزلو 3 عامات كوينو ناب يوكرين كم لمدي انتاي كم زقبر رأيو It's become something of a ritual. European leaders travelling overnight to Kiev on the anniversary of Russia's full-scale invasion. Off the train they piled, high officials from Brussels, prime ministers and presidents from across the continent. But this year, their show of support was more existential than ritual, with Ukraine on the back foot, on the battlefield and at the negotiating table. For if Donald Trump pulls the plug on كم ريزلنا مرحتنا أوروبا أب يوكرين أب كيف كيدوم مستي مراهي كراهبون ريا مالنا إزي حتى زي عمت زجبر وزن بريو أبز عمت زجن بفلوي يمز بروزلو existential حتى نهلاوي أقاتي موم سلزلو كم رجع ونزر كم زي كونيزن الجرزلو so what is happening نبحك انتهي زقاتم زلو انبرد حكيو انبردنا يبحكي زقاتم زلو نختبل زقبركا كونتاتينا هنري معناته أوشت ورحي وينكلتا ورح زي كون زي أمونغ يوروبان أمريكان كمزة عينت جاب في التاريخ أيتحسبني خا انتهي مالتي زي يوروبان أبي ياخذلو أمريكا هنا أبي ياخذلو كنرينا on a brave face. Dear friends, this year should be the year of the beginning of a real, lasting peace. Putin will not give us peace or give it to us in exchange for something. We have to win peace through strength and wisdom and unity through our cooperation. The leaders كم ريزة لنا زلنسكي بحيلة تراينا سلام كان الرقاقص نخل بوتين سلام كبنا سلزيكل بحيرينا خن الرقاقص نزي كينات نزي سلام ندولي زلنا يزبل زلو 3 عامات كم زقبرت كينات من ينقريت حتو 3 عامات جيرو هلكيت تفتيمو حجر عنيو أبزوان زدما ندحري جزء أبز ملا زلو ويسرايتنا راشا زدف الله بزلو انت عينت حيلي دس بزلو ويون انت عينت تأمر تفتيمين راشاك سعراز بتنساتهم زرقوا هو زلو حبريتان نايت وتهدراوي يخون قطباوي كونتات راشا ابتسعر المدرغ دي كونسي تغليل عن يوكرين كتقاصروا لا بتخل المدرغ بتي حكم زلا يزنكر وتهدراوي عغمناتا يخون قطباوي عغمناتا يوكرين لما تقلال كخبدا يكلني اوروبا دما بزي امريكا يوكرين كتحنوا يخول امريكا أفكا مليكا ختزاربلي تخيل نجرا يكون سلازي إزاي سلازو خونه فلو يلو خاتنا توب ناب أمريكا دونالد ترامب كلهم منولام سري دم مالو انتهي وتشي تامتي أملام سنة لغريكمي let's زياس كذا reports more. Years has shifted and stagnated in that time. Mike Clark is our defence and security analyst. This is the picture of war over the years. Yes, if we think of it in time-lapse terms, we can see that where we are now is that the Ukrainians have got a little piece of Kursk, the Russians have got this piece of land in the southeast and the south, about 18% of Ukrainian territory in total, and they've grabbed little bits of it, but very, very slowly. And it's changed because it was moving quickly to start with, but it has really slowed down. And it's really slowed down since last November. The Russians are still moving forward, but they're losing 1,500 men a day on average. So بحبشة زي زبلوا زلوا زربا أتي كارتا زبلوا زلوا ترى تدي كوينو تعبريتا زبلوا زلوا حسوت مخالفة لتناينا معناته الرشا بزحسك سراوي تخسر الله كم زتخونا الله كم زتخونا الله تموت الله ديبلوا نجري بالله من the reality on the ground is Russia more سراويتنا تقعد more حيل اللواء more أسوار ببزح اللواء سراويتنا تيحيل لوجيستيكاوت أجمع بالله كل زلهم تخينو تكوينات دما كويناتنا أسوار تخينو ورفة تريشن ده رقينو من يزعود بتناتهم زلوا قدم رشا تعود
سو نزي تغير هجن تايب له يوكرين واحد سب كم زلوا واحد أسوار كم زلوا واحد ناي مورال تقام كم زلوا ناي دقف تقام كم زلوا كل زب قمت كلو جن أبعدوا كينات يوكرين يمزعوات زلوا تدلوا ده انت قبروا راشا نقدميتي خد له بحفشة تزر زبلوا زلوا تكون النتن أجراج ومين نوح وان كم تزاربهم أي صراحة لهم ستيلتي بروباغندا ناتهم ويونتي كونتات ما نزقبروا وزلوا متى كم زي زربا زقبروا ومتى نفسه كفت تحسناتهم سبع يريوني ناي بحكي زقرب زمين ستريم ميديا بس انكذا بيوكرين إسرائيل استقتلوا أجبابنا ريبورتينج تقبلنا ناتهم أبزبي إنها قد اللي يخيدوا كاب كلام من دي جمير نيرو حجي قد ما مليس إنها بأسيز غيز الله معناته انت عينت حبريتاكم زبو من البات ابنا يوكرين قرب يعملوا سبتنيرو بتنا اسرائيل غيرو دمك بيصوا مالتي بتنا اسرائيل زنبره ناي غزه زنبره اكسع كندي بايس مخانو من كسع كندي ابون اسرائيل مش نمدحن كنا منتاي رحقات خدو خمس قولوا سلسترا يتسب مليسو لازت معرباو ميديا نبعلو اب حدغا ودي قزليو اب حدغا خلوغن of course منغستات فاندس لزغبروم نتي منغسم زبلو نغريم كدغفو زخول are making tiny gains in territorial terms, but they are gaining. The Ukrainians are losing slowly, but they're losing, as it were, even more slowly than they were 6 months ago. Because that sort of pace is really important. We talk about different theatres of war. We're going to 3 today. We'll talk about the front line, a bit of what we've been talking about now, but also the Black Sea and drone warfare. Just to the front line, this is something that Sky's data and forensics team looks at, all the videos that are coming out, open source intelligence. And when it comes to that front line, especially, Bakhmut, we talked a lot about before it fell, but Toretsk is, everyone was very worried that this is going to be next on the list, a lot more. هجي بحفشة أتي عورو كوينات انتاي كم زمسد كان رياغ لنا نزي كل حجة نزاربو بيناي من قدخن ريانا مسيلكم أمريكا بي درجة بتي حالا اسكازي اسمعوها. This happened at the United Nations, and it certainly is a moment in the whole discussion of where the U.S. is right now vis-a-vis the European allies and Ukraine. There was a resolution that passed at the United Nations marking the 3 years of the war, and the U.S. did not vote yes. The U.S. voted no. And among the other countries that voted no were North Korea, Russia, Hungary, and Belarus, and the list goes on. أمريكاويان مينستريم ميديا نا أمريكا شرقو خمس دربن إيروبا دما ناي مودا تنبرتهم تسا كمز موتاتن زوج الحكونتات أبز حلفوان أب تاشم ترايي نيرو أب يونايتد نيشنز مالتيو أب يونايتد نيشنز أب نيويورك أب تجنرال أسمبلي زبال ناي مبل 3 عامت ناي بزعبات كوينات مني وراري مني توراري نزبل حدا نتفي بحفشة أمريكا زغربت نتفي نيرو نتزنا بري راشا وراري تهاجر يا زبل دمس سويلا بمولو بس متى أمريكا تايد ميزا نتيجاتو نتي مامي أي بحق زقرميو أمريكا تغلال لنا زكوينات كتودو ودي خمسة لبزي أين الرقاقيزنا باي ذا واي زين كيح تسميرو لنزلو نت إمامي يوكرين نمدقاف تغيرو زنبري إمامي زنس أغا هاجراتين إيرترا تركبن هاجرات دماينا نرد لنا سلازي بس أقام تجمير كابيلاروس of course نراشا غربيتون قربا مشارطونيو بوركينا فاسو أب أفريقيا كمدما بروندي أب أفريقيا زون سنترال أفريقيا بمولهم زيهم هجراتياتهم تاريخية بجاك بروندي تم كالوت مسراشا تبغ زمدنا ونزلوميا Democratic Republic of Congo again it's a very clear Putin بدايركت اللي زحجزهم زلوا بجاك إيرترايز لكم Equatorial Guinea exactly Putin بغضها زحجزهم زلوا إيرترا nothing special راي بمتكل كان مجمريا زتقامتون حجة دما نايكرا مرقتيا زرقت إيرتراينا نرجلنا إثيوبيا دمت حبيبي مالتيو دمت حبيبي مالت دما كيت فدح لاي مالتيو هايتي يس إسرائيل مس أبغون راشا طويلة الله This is hilarious. أنا بحكي كده سعينا نرجلنا إسرائيل سلام ده أبغون راشا تطوقتل مريضة أنا هاتو دونالد ترامب كم أمريكا سلسلة أبغون دونالد ترامب ولا حويته وأوروبا ولا أوكران دقيق شامني سلازي إسرائيل أمريكان إيرتران بحد أدميس أنا الله مالتيو بتحدى مالي of course بأفريقيا وين بوتين فانزليو so Marshall Islands جمنا أشتيم Russian Federation of course Palau Niger of course نيكراغوا كل عتن زيادة تنقالوا السودان وين of course السودان نجم راشا زلهم زمنا بقمتي تيخا مالتيو
እና መወዳእታ ድማ ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ ኣሜሪካ ኣሜሪካ እውን ከምኡ ስለዚ 65 ሃገራት ድምፀን ክሓብኣ ከለዋ 18 ነቲ እማመ ነፂገን 93 ድማ ተቐቢለንኦ ማለት እዩ this is very very revealing so ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኤርትራን ራሽያን ኣብ ሓደ መርገፂ መፅአን ኣለዋ ኤርትራ ግን ሓድሽ ኣይኮነ ወላ ገዲም ናይ ፍሉይ ነገር ኣይኮነን Talk about Russia, Ukraine. I say there is no Russia-Ukraine war at all. There is no Russia-Ukraine conflict. This is war declared by NATO on Russia. The war declared by NATO on Russia is not only for Russia, it's for dominating the whole world. It's for hegemony. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ፕሬዚደንት ኢሳያስ ወይ እውን ኤርትራ ነቲ ኣብ ጎኒ ራሽያ ደው ኢላ ጥራይ ደይኮነሲ ብመትከል እያ ደው ኢላ ነይራ እዚ ኩናት እዚ ኣብ መንጎ ራሽያን ዩክሬንን ኣይኮነን ኢሉ ነይሩ ትክክል ድማ ሎሚ ንፅረልና ኣሎ እቲ ኩናት ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ወይ እውን ኔቶ ማለት ኣሜሪካ ምዃኑ ፕሮፌሰር ጀፍሪ ሳክስ ንባይቶ ናይ ኤሮፓ ኣብ ኤሮፓ ኣስሚዕዎ ኔቶ ዝበሃል ንስኻትኩም መቋፀርቲ ዳኣ እምበር ኔቶ ኣሜሪካ ኢልዎ ድሌት ናይ ኣሜሪካ ክገብር ይፀንዮ ክሳብ ሕጂ ኢልዎ ሕጂ እውን ኔቶ ኣሜሪካ ምዃኑ ከተረጋግፁ ምስ ራሽያ ዕርቂ ክፈጥር ይስኹም ከንታይ ክትገብሩ ኢኹም ከስማዓኩም የፅንዕ ኢለ ቤላ ጌራ ኣስሚዕዎ እንታይ ማለት እዩ እዚ ኩናት እዚ ኣብ መንጎ ኔቶ ድሌት ናይ ኣሜሪካ ሄጀመን ናይ ኣሜሪካ ግበታን ዕብለላን ናይ ኣሜሪካ ንምርግጋፅ ብሽም ዩክሬን ወይ ካብ ብመንገዲ ዩክሬን ዝግበር ዘሎ ኩናት እዩ ስለዚ ኣብ መንጎ ዩክሬን ራሽያን ዝበሃል ጌጋ ዘረባን ጌጋ ሓበሬታ ምዃኑን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣነፂሩ ነይሩ This is an agenda developed after the end of the Cold War. They came up with this fantasy about containing Russia, containing any power, small, big, that challenge them technologically, economically, socially, culturally. They have to contain everybody. This defunct ideology is a defunct ideology. I say Russia did not do its preparation to face this declared war. Anyway, تبعت ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ መግለፂ የብሉን እንዲሁ ንፑቲን እኮ ኣብ ቅድሚ ዓይኑሲ ንዓመታት ዝሃንደስዎን ዝተዳለውሉን መጥቃዕቲ እዮም ፈንዮም ዘሎ ኣሜሪካ ንራሽያ ኮንቴይን ንምግባር ን30 ዓመት ቀፂሎም ክሰርሕ ስለ ዘይከኣለ ናብ ወቃዓዊ ኩናታት እዮም ኣለዉ እንተኾነ ራሽያ ከምቲ ዝድለ ኣይተዳለወትሉ ነዚ ይብሎ ኣሎ ንፑቲን እኮ ኣብ ሃገሩ እቲ ኩናት ራሽያ ከምቲ ዝድለ ኣይተዳለወትሉ እንታይ ማለት እዩ እሱ ብሓፈሻ ራሽያ እዚ ክመፅእ ከም ዝኽእል ፈሊጣ ስፊር ኦፍ ኢንፍሉንስ ናታ ፅልዋ ናታ ሽርክነት ናታ ብዕምቆት ሰሪሓትሉ ተዳልያ ክፀንሕ ነይርዋ ብታሕቲ ዘረባ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ትክክል እዩ ፑቲን ድሕርቲ ኩናት ብዙሕ ምንቅስቃሳት እዩ ገይሩ ቅድሚ እቲ ኩናት ምንቅስቃስ ገይሩ ነይሩ እዩ ግን ዝያዳ ኣብ ውሽጢ ዘተኮረ ምስ ገለገለ ሃገራት ምስ ቻይና ምስ ገለ መለ እንተደይ ኮይኑ ድሕርቲ ኩናት እዩ ሰፊሕ ዝኾነ ዲፕሎማስያውን ምንቅስቃሳት ምስ ኣፍሪካ ምስ ካልኦት ዓለማት ክገብር ዝፈተነ so it worked for him for some reason ሰሪሕሉ እዩ ዕዉት ኮይኑ ወፂኡ ኣሎ ብሓፈሻ ግን ከቢድ ብድሆ ከም ዝነበረ እዩ ዝነግሩ Even though Russia was aware about the dynamics of what was going on, NATO is defunct. NATO does not exist. NATO is under intensive care. EU does not exist. EU is under intensive care. Now, 30 years ago, when they decided to contain... Anyway, እዚ ዘረባ እዚ ኣብቲ ግዚኡ ናይ ብሓቂ ደሰንብድ ወይ እውን ክንደ ምንታይ ድፍረት ኣለዎ እዚ መራሒ እዚ ዝተባሃለሉ ግዜ እዩ ነይሩ ምክንያቱ ኔቶ ኣብ ወረቐት ገበል እዩ ነይሩ ፍጹም ክድፈር ዘይክእል ኔቶ እንታይ ምዃኑ ድማ ዓለምና ፈሊጣ ማለት ድሕሪ 3 ዓመት እዚ ዘረባ እዚ ክዝረብ ከሎ ኔቶ ካልእ ይመስል ነይሩ 3 ዓመት ሕጂ ሓሊፍና ክንሪኦ ከለና ኔቶ ወላ ሓንቲ ትርጉም ዘይብሉ ምዃኑ ፈሊጥና ኣለና ዶናልድ ትራምፕ ድማ ክቆብሮ ተበጊሱ ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና ኩሉ እዚ ዝብሎ ዝነበረ ድማ እቲ ኩናት ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ራሽያን እዩ ክልተ ሰንተ ተዓሪቐን ድማ እቲ ኩናት ክውዳእ እዩ ኢሉ ነይሩ ኤግዛክትሊ ደ ሴም ዘረባ ድማ ኣብዚያ ቅድሚ ሕደት መዓልታት ዝተባሃለ ስምዑ President Putin will agree to end the war. Trump and President Putin will agree to end the war. If Europe does all its great warmongering, it doesn't matter. The war is ending. I know this has been met with the sheer horror in these chambers, but I tried to reach out to some of the European leaders. Most don't want to hear. So, Professor Jeffrey Sachs, ድሕሪ 3 ዓመት ምልማን ኣብ ባይቶም መፅዩ መርዲ ደስማዓሊ እዩ እዚ ኩናት ዝጠጠውኩም ኢልዎም ስለምንታይ እስኪ ንስኹም ስለ ዝሓገዝኩምን ዝገደፍኩምን ኣይኮነን ኢልዎም ዶናልድ ትራምፕን ፑቲንን ይዘራረቡ ስለ ዘሎ እዚ ኩናት ዝኩዲ ኢልዎም
ክውድእ ምዃኑ 100% ዘረጋገጽናሉ ድማ እዚያ ስእሊ እዚኣ ምስ ረኣና ኢና ኣሜሪካ ዝበሃል ሃገር ኣብ ጎኒ ራሻ ከድምፅ ኣብ ዩኤን ማለት መወዳእታ ዓለም ጌርኩም ወሰድዎ በቲ ናይ ኣካይዳ ናይ ኣሜሪካ ማለት እዩ ኣሜሪካን ራሻን ዝሰማምዑሉ ነጥብታት ኣዝዩ ውሑድ እዩ ብፍላይ ድማ ኣብ ዝሓለፈ 3 ዓመት ተጀምሎ ስለዚ እዚ ኩናት እዚ ተወዲዩ ኣብ ወረቐት ተወዲዩ ኣሎ ኦልሬዲ ኣብ ሓንጎል ናይ ዶናልድ ትራምፕ ተወዲዩ እዚ ኩናት እዚ መሳኪን ኤውሮፓ 3 ቢልዮን ክነቢና ኣብልሎ ከስማዓኩም እየ ገና ነቲ ኩናት ክቐፅልዎ ስለዚ from me at all, but I said, don't go to Kiev, go to Moscow. Discuss with your counterparts. And don't beg to be at the table with the United States. You're Europe. You're 450 million people. You're a $20 trillion economy. You should be in the room with Russia. If the United States wants to join, that's fine. But to beg, no. And by the way, Europe does not need... أبي مكسم عقا أبي كسم عقا نبي حكي زحفرة برحتي زلوتي أوروبا زبحت أنت يبلا ماله أنت قد شكو من أمريكا بتأولاتونا لكم تلمني لهم على 450 مليون حزب زلوا على 10 تريليون كتابة زلوا أوروباسي نا أمريكا كلمن سايت حفرون ديهم يلو لوخناتكم نموسك سديدكم إسرائيل زربا زي تجمري لهم أمريكا شو كنت لمناكم كجمري هايلو نسخاتكم إسرائيل كتنقدوا راشاون كدليكم تغليا بس أمريكا راشا عبنا تجي أبزع وانا زي بوتين نا أوروبا لو اختمتي و ميبي كزر عربهم يخلي مسوم قديل قبرا يكلني بفصهم سلام تفلت مالو حيل سلا زي بلهم ترجم سلا زي بلهم مش أوروبا مش أمريكا تديت سمامعو نا أوروبا سمع زبط صلوت يابلون يفلتي أمريكا أنا توكينات كم زغصل كتجبرا تخلت أو كم زغل كتجبرا تخل أمريكا ترى that's why Putin knows his strategy is very articulate بسالة حتى بيلا غير تسعويت اللمي مس جزية إزيا حجت رياض لنا مدرة كتمت مخانا بوتين تبو غير فلت نيري he was banking on this idea نزي نجار إذا خجاتهم كم زغل تبو غيرو أبت سنتنا تأتيو سلام تايكم تايل حسب نيرو إذا كينات تنويعو مرحتي أوروبا بهزبهم كوجحافيهم كتباناتهم أب كلولا وكأتيو نيروبا بفلا مالتيو سلازي إتهزبي يغونت حدش مرحمت نزي حجز خطلوا زلوك خطلوا يكونني he knew already this is coming إلى نيرو so أب أمريكا دونالد ترامب كمتي سبا نيرو دونالد ترامب متيو exactly كم تا دونالد فلاديمير بوتين زوج استراتيجي هذا بحد دونالد ترامب معك فتسم ريال لنا أجي لنكنه مرحتي أوروبا أب تقيدوا مالو انتهي يبلو لو كنسميه need to have Ukraine in the room when Europe talks with Russia. There are real security issues on the table. I would ask them, what are the security guarantees that can work so that this war ends permanently? You want to make sure that the Baltic states are secure. Estonia has about 25% Russian-speaking citizens, ethnic Russians. Latvia the same. What are the security guarantees for the Baltic states? What should be done? Well, I want to know the answers also. But the bombast and the Russophobia is not serving your security at all. It's not serving Ukraine's security at all. It contributed to 1 million casualties. ادمي هابكا بروفيسور جيفري ساغس ناي بحكي نزي قدايزي بزي محلال بتبعت زمكوتو سبنير انت نيرو حدا سيفيل كوينو سراويت زي بلو قاله بزا ملحسو كم حسم بصحفون بملحسون كم حسم مكيتويو تعويتو دماوتيو التكونتات اكزاكتلي كم تنسهم زبلوا خوينو اوروبا ابديت وص قدقات اتخم زلا دقيمهم معلتاوي ابستفل عليه بودكاست نغيرهم سمعوا سلا زي كونو كسمعوا سلا دي دليو تخا نزين كلتا مريصم زين كلتا دما فلو يصدنا راشا زلون روسوفوبيا زلون بفلاي تابلا على زلنا ايستونيا برايم مينستر يعني 25% نايت هاجرا ببوق الراشاويان قنق راشا دي زاربيا imagine قبل الراشا زلوا سلن زيوم سبازياتهم كم يجيرهم هاندل يقبروا بتقين بتي it doesn't matter security نا اوروبا اب ايد راشا يزلو مس راشا كسابديت سما معكم security نا اوروبا كرغاغص ايكلني كيتكم مس راشا تزراربو ازو تقبروا زلهم ناب كيف كيت كام لخلخ مبال ترجم يعبلوني لهم ابيك سمعوا نسو نزي اي زارب نساتهم Very much dear Volodymyr, fellow leaders, people of Ukraine. زتري وزلهم اب يوكرين كيدهم زغبروا يو سلازي again زيوم سبازياتهم اب يوكرين نخيسهم يوم The 24th of February 2022 is a day that will live forever in infamy. And today we join you in commemoration of the fallen hero of Ukraine and those who are still fighting at the front line, as we have just heard. A peaceful nation was invaded with no reason except Putin's imperial obsession. But we believe in a free and a sovereign Ukraine on the path towards the European Union. And we join you in shaping this. بحفشة زيا مراحت زيا
I think ስልጣና ምስ ዩክሬን ዝተሓሓዘ ኮይኑ ይስማዓኒ ጉዳይ ናይ ዩክሬን እንድሕሪ መይቱ ንኤውሮጳ ብመንገዲ ናይ ዩክሬን ዝቐተለታ ዛሰብ እዚኣ ስለ ዝኾነት ገለ ነገር ክትገብር ክትክእል ኣለዋ but at least ንዩክሬን ሕጂ ኣሜሪካ ካብ ኔቶ ምስ ከልከለታ ንጹር ዝኾነ መግለፂ ሂቦም ኣለዉ ኣሜሪካ ከስማዓኩም እየ ጉዳይ ናይ ኔቶ ናይ ዩክሬንን ከመይ ክኸውን እዩ ዝብል ሕቶ እዚኣ ሰብ እዚኣ ንዩክሬን ስሒባ ናብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ክትእትዋ ትደልላ future together. The war in Ukraine remains the most central and consequential crisis for Europe's future. Putin is trying harder than ever to win the war on the ground. His goal remains Ukraine's capitulation, and we know what could happen next, because it has already happened before. It is not only the destiny of بحفشة بوتين رشا توم سيطاناويان حيلتات يوم نحن دما ناي سلام ناي ديمقراطية ناي فتحن أبنتينا بمباليا the war between evil and between good and evil زبلوا تزعبي قاعدة ماشي زكينات زي ناي ربح كيناتي many زيادة ناي security challenges نبرد ما رشايو they already know تساقم box ناقبروا نعطوا نعرلقتوا ناقرقروا يخدو خمس نبروا they know جن كم غير كايت زاربني خا أتي حسوت عصرت زين تدقاقين كيو حقي مسل زبال أبوليتيكا يسرع زي أكتر داك مالوا حسوت تدقاقامي إنت هرتزريبو حقي صغير كم حقي لما زقلقل زيادة تبلو زلا تبقى غير تفلت كل تفلت يا نزلت تبلا زلا زرباقن مبل شح زي لا طالع سو أوريد أم حنقول حق خوينيزي بر اتوكينا زبقو سمن مخاني فلتيم أمريكا لنكنك نقول جميل مالو زكوينات زي بوتين كي تقصقص جميل وزبال حسوت مخانو فلي نيغوشيتر ناتو ستيف بيتكوف زبال أبسيين إنجليزو زكوينات زي بوتين كي تقدر يكون جميل وي كي تقصقص ويون شجر كي قاطع ما يكونوا كنا جميل so again اتكونتات كما يكمل زمثل أبز حلف اللي نتريناه to mark our wholeheartedly support for Ukraine. A free and sovereign Ukraine is not only in the European interest, but it is in the interest of the whole world. Because the autocrats around the world are watching very carefully whether there is any impunity if you violate international borders or invade your neighbor, or if there is true deterrence. This is not only paramount for Europe, it is also important for Asia, for Africa, and for both sides of the Atlantic. An investment in Ukraine's sovereignty is an investment in the prevention of future wars. And there's more in for Europe and the world. Ukraine has a highly innovative and thriving defense industry. This should never fuel the arsenals of an شنتات بلدلان يوكرين أب يوكرين إنفست مقبار يوكرين محجاز نزكينات زي نعلمنا نافريقيا نيسيا نقول تسمعيات بلدلا وريجوك بنجري يوكرينات تسبق هون زغل بنجري تسبق هون زغل I mean seriously تزربا تقل زي بقول زرباني anyway لزقول تزاربا I think أبيها سلسلة 5 بليون كنبينا إلى experience in the rising sectors like artificial intelligence to Europe's competitiveness. Dear Volodymyr, Europe is here to strengthen Ukraine in this critical moment. I can announce that a new 3.5 billion euro payment for Ukraine will arrive already in March. Second, as President Costa just has announced, there will be a special European Council, and I will present at this special European Council a So comes in Rio Zelena, Hafasha, many upti background, G7, how the law, I don't know. Maybe it could be G7, I don't know. بحفشة كم ريزلنا زوم سبعة زياتهم ثلاثة 5 بليون ورح ثلاثة ونكبوا مخانهم ثلاثة نزو كينات زين كنا وحوه نكقتل عتيقهم كم زلوا إن ريزلنا ثلاثة ساتهم أوروبا زر كابهم جنزب أبز كود عايزين بس بمقبار نتو كينات كنا وحوه عتيقهم تبقيشهم كم زلوا إن نري بأمريكا وجنجنره. What this resolution said was that Russia invaded Ukraine, and also did have language in there that suggested that Russia should leave Ukraine and it should go back to the borders before Russia invaded. This is really amazing that the U.S. is now on record in the United Nations on the side of North Korea and Russia when it comes to language. Now, it's just a resolution marking it. It doesn't really do anything. American resolution. This was a U.S. drafted resolution that did not identify Russia as the aggressor. That was a separate one that they tried, which didn't. أتي CNN كمدمات الليبرال ميديا شرق خضر بيدا ليو مغنياتو أمريكا كندم انتهى كم استغيرت تردي ومالو سلازي this is becoming a very
pivotal ወይ ከዓ ከምዚ መሰረታዊ ለውጢ ክገብር ዝኽእል ናይ ፖለቲካን ፖሊሲን ሽፍት ናይ ኣሜሪካ ኢና ንርኢ ዘለና ነዚ ክምክቱ ኢሎም ኣሜሪካ ኤውሮፓ ነቲ ንዶናልድ ትራምፕ ዝቐረበ ዝበልዎ መን ሰዲዶም ነይሮም ኢማኑኤል ማክሮን Okay, what happened with Emmanuel Macron, our French president? Trying to lift the block on the because he's not, look, if we do this deal, he's not looking for more war. He doesn't mind, but I've specifically asked him that question. He has no problem with it. Is France going to lift the block on the $300 billion in frozen Russian assets in Belgium? France has opposed unfreezing it to pay Ukraine and compensate the U.S. for its support. Is France going to lift its opposition to that? This is سنتايب الولو آتي ناي راشا جنزب أب أوروبا تتحيزز اللو بوغيركم ني يوكرين كن كحساينا تبلن تلغم ناي زخول أمريكا في أتوزلا أخي يوكرين كت كحسات خلديا ني أمريكا يبلو ولو زيا exactly to Donald Trump قسم عزد اللي زربا حتو تاتيزي I mean, we speak about frozen assets. We already used them to back precisely the loans negotiated at the G7. And it's part of the sanctions, so it will depend on the follow-up of the discussions. But clearly we respect international law. It's just frozen assets now. You can take the proceeds of the frozen assets, but you cannot take the assets themselves because it's not respecting international law, and we want to respect. سنتايب لالو تي اب جي 7 وصلنا وسانيو نتي ولدنا يز 300 بليون نتجنزب كن كاين وزدو انترناشونال لو انا انترناشونال لو كندي انترناشونال لو تحسكم اللهم بزغونه انترناشونال لو كاين تحس نتولد نسوز ولدو كابو نتولد كم تحجات اذنا كبانكينا نلقح زلنا اذا كلنا استردادانا ليو بحجون كنردادا لينا ارغصنيه ابز قربانا جي 7 اخيبا دونالد ترامب نتجراسو العلو قبل مخانو I do have this feeling Donald Trump أبقى جزية نتكوينات كودوي قوي خمسة ولا يسنكر ስለዚህ ምስራሻ ኣብ ትዊት ከማን ተጽሕፍኒ ይርድሕ ዝርከብ ዚ ምስራሻ ኣብ ናይ ቁጠባ ሽርክነት ክውጅ ምዃኑ ነጊሩሎ ዓቢ ኤውሮፓ ብዛዕባ ንዩክሬን ቢልዮናት ንምሕጋዝ ዝዛረብሎ እሱ ምስራሻ ንግዲ ክጅምር this is America ኣብ እንዳጓሓፍ ኣብ ጉድጓድ እቱ ኣቢላትካ ከይዳ ምስቲ ኩስተ ጸላይኻ ኢላ ንሰለስተ ዓመት ምስ ክትዝምርን ክትደርፍን ጌራትካ ንሳቶም ኣብ ውሽጢ ሶምን ኣብ ውሽጢ ወርሒ ዕርቂ ኣዊጆም ናይ ቀደም ማዓርን ጠስብን ኢና ክብሉ ጀሚሮም ኣለዉ ኣብ ዩኤን ይስከፉ ኣብ ገለ ይስከፉ ናይ ብሓቂ የገርሙን እዮም ያ ናይ ኣሜሪካ የገርሙን እዮም it works for them ምስኦም ሓመድ ፋጮም ሰጡ ካልኦት ኣብ እንዳጓሓፍ ይጓሓፉ ንሳቶም ግን ሙቭ ገብሩ ካልኦት ሃገራትን ከምኡ ኮነ ይግባእ you should never ኣብቲ ዝነበርካዮ ዝኸትካዮን ክትነቅፅ የብልካ ፖለቲክስ is a dirty game ረሳሕ ፀወታ ፖለቲካ ምስ ረብሓኻ ክትጎይ ክትክእል ኣለካ مع المسأب بنيركا أباير بحكان نعوك أي حكارديب كان بقبضة تخيل this is how politics is البوليتيكا مسرح بحقيقة قد قوي لك كلنا قري صار حلقة مالتها يكون انقل قد قوي لك تطويل كام صبايا لك سو أمريكا دما pure perfect example ناي بوليتيكا رساحيو الماتيو حماغي who cares زي علمنا نبرز لنا بفلا international علم تيزبل survival of the fittest داروينيزم يا بانترناشونال لو اب عالم حقي يلن بريزنت سياس بزوج زي زارب يو ان قال ملا حقي يبلون يو ان شماوت كالي كلت هاجرات تتغانيسن امريكا دليتا تقبر تقاقي خزب لا يلا اسرائيل دي تريوا غزا تغيرات ولا اب انترناشونال اب هاجرات حيالي زنبر حيل انت ديبل كادما تدقيسكات نبر مالت سو as simple as that دا من قد كنوزدان كلالنا in America flexibility just سمعوا ابزن تايلو الرومي دونالد ترامب How is one different than the other? You can take the proceeds from it, how can you not take because it's very different. You keep the assets, you take the proceeds because they are paralyzed in a certain way, you take the proceeds during the wartime, but you keep the assets and it's part of the negotiation at the end of the war. Because, I mean, this war costed all of us a lot of money. And this is the responsibility of Russia because the aggressor is Russia. Should the US be compensated? So at the end of the day, this frozen asset should be part of the negotiation, all in all. Will France support the US being compensated? I support the idea to have Ukraine first being compensated because they are the one to have lose a lot of their fellow citizens and being destroyed by these attacks. فليتا يعني دونالد نزي إيمانويل ماكرون أب أنصار دونالد ترامب نكخوني تحطو زلا تحطو دلا تحطو دلا أمريكا كتكحس على وادو سخاتكم بعلكم تفلتوا أمريكا نايز كل زجبروتك كتكحس على وادو يبللو أما داتا
يا مودة تكينات مستودة كابراشا كحساك وسط خلالو عندك يوكرين يا كتكحزل له عقله ملي بلالو اب difficult spot يا جيراتو تحنا بزياس Again, all of those who paid for could be compensated, but not by Ukraine, by Russia, because they was the one to aggress. Again, just so you understand, Europe is loaning the money to Ukraine. They get their money back. No, in fact, to be frank, we paid. We paid 60% of the total effort, and it was through, like the US. والله دونالد ترامب كنت بتعب من أوروبا نتزقرب أنا أوروبا مراعي إيمانويل ماكروني دونالد ترامب تقول لهم زلوا اتحكنا مزرعة بأوروبا يلك حوي من يوم تجنزب كمز كمانا كمز جو بايدن زجبر زنا برا يكون زب نير يلك حوي نيرم قال برسنت لك عيو قال برسنت ما كم حاجة زيزوها بنيرو سلزي جنزبهم كمل سلام وخال من قد ديل اللهم صم إحنا عقل عشان جو بايدن سوي ليه بامنيرو كان زبنا حامل لسلنا الله يبل له ترى يقص في الكترة يا راكلت We paid 60% of the total effort, and it was through, like the US, loans, guarantee, grants, and we provided real money, to be clear. We have 230 billion frozen assets in Europe, Russian assets, but this is not as a collateral of a loan because this is not our belonging. So they are frozen. If at the end of the day in the negotiation we will have with Russia, they're ready to give it to us, super. It will be loan at the end of the day and Russia will have paid for that. If you believe that, it's okay with me. Mr. President. نزانا إيمانويل ماكرون عجوجون دحرامينكم أنا مساهم الله يلوم سلزي أي توحط لنا الله he knows what he knows سبوق يريد فلد دونالد ترامب بفلا يمسي أوروبا كزارب كله كابزيرو تبقسي كونن ما بقس له أنا بزح كم زراعون أوروبا حاجة زي يكونوا زيبون يرم يلك وحيم نيرم أوكي national security advisor ناتو زبالة خاصمه. So tell me, what's the latest on these peace talks? Are y'all close to a deal? I know Secretary Rubio said that, you guys had a deal that was going to go to the parliament, but then Zelensky said something different to the public. So have you guys reached some sort of deal right now? الجنتاي نرلا نابزي تريور اللومتي ناي دونالد ترامب ناشونال سيكيورتي ادفايزر يو مس يوكرين زغبر زلو نيغوسيشنس وي ونتي رير ايرز وي معدنات ناي يوكرين نمغبات زغبر زلو مالتيو ابت سمع بصحكم دايبلو بتاع بصقطيهم زفطر زلو بصقطا بيوكرين نز ديل زك تفرن كتكلالو بفنጫ ذا عينتيو انت زي لني زلنسكي كبنقرو هم زغلون قمقام علنا بتقين بتي منالبات ني زلنسكي كبنقرو تقين امريكا يكونوا كبنقرو نراشا بنقرو خبلوه سو بدعمي اب تكون تاسي اب دليكي زخونه وي حدغنيا زخونه درجه بصحكم زلو مغنزابي لي اوكي اب منتاي بصحكم عليكم حصر ابيلكم مغنيات زلنسكي يعبكم زلو سمعنا لنا يتحطو. Yeah, listen, the negotiations are literally happening as we speak. We have been all hands on deck. Secretary Bessent, our Treasury Secretary, has been leading the charge. And frustrations are high, frankly. The United States has stepped forward for Ukraine in a historic and tremendous way. We are heading, today into the 3-year anniversary of this war, and we expect the Ukrainians to realize the opportunity that this is, and President Zelensky to realize the opportunity that this is. كم تريود اللهم تايم زبلو زلو فرستريشن ويون حركان امريكان دونالد ترامب لعلي بتصحي زلو كساب حجي دايما في الرامو معناتو از قدايزي دونالد ترامب العلا قدا سنه لونعو عوتنا تو كابتن عوتلن زل بالنسبه لزولا سلازغونت ابي صاطي قبر خمزلون بزغلطفه زلنسكي نتي ديل كفرملو خمزلو يزنقر اتديل انت تسمعوها انا بحق هذا سمبدي انت اسكتدي ناي 500 بليون زخون معدنات ناي درجه كاب معدنات ناي يوكرين فرق مس يوكرين كوس دي تسمع زلو الشترا يقرا يكون ابتسمع انت زبلالو اسكي منالبات تمعدنتي فور اكزامبل نداد لو انا بلا يوكرين كما بنتي امريكا ما بزح نداد سلازلوا نا يوكرين نداد كتجوز انت زي دليا انت كتقبري امريكا اسكي نامنك تشوطو امريكا توسن سلازي نو نابنت نتي معدنتي تشاينا كتجوز تدليا كاب يوكرين امريكا لما تشاينا كتشوطو لك شيء تدلياتو ني يوكرين قدفيو كتكلكلا مثل كم زلوا غيرات سما زلا لك مجزات مالتي زي اكزاكت الكابيم كده همزي فرنسا نتن هاجرات افريقيا سنت غزن زنبرت كم غيرها ذات نزل بوركينا فاسو دي نيجر دي مالك ادم بتناي فرانس ديل زنبرم زخونه معدن تلو ما فرنسا خد غزو تدي دليا نابيت شطو فرنسا توسن
ወይ እውን ናብዚ ሃገር እዚ ከይትሸጥ ኢላ ክትግዳ ትኽእል እያ ክትግልግል ትኽእል እያ ከምኡ ዓይነት ስልጣን ነይርዎ ስለዚ ከምኡ ዓይነት ስልጣን ዳርጋ ሓውሲ ኒዮ ኮሎኒያሊዝም ከምኡ እዮም ከተኣታትው ደልዮም ዘለዉ ናይ ዩክሬን ክኾኑ ዝምህለሉ ተቃወምትን ገለን ክትርኢ ከለካ ድማ ትጉሂ ኣይዕወቱን እንዲዮም ግን just እቲ ሓሳብ ከምኡ ክሓስቡ ምቃሎም ጥራይሲ የውክየካ to be co-invested with the United States of America in the future of Ukraine, in the future of its economy, and growing the pie in terms of its natural resources that not only helps Ukraine, but recoups these hundreds of billions of dollars for the Ukrainian people, and for the American taxpayer going forward. So we expect to get this deal done. President Trump expects to get this deal done, and I think you will see that in very... The president of Ukraine about NATO membership, and he said he's willing to step down. Now, the Secretary of Defense, Pete Hegseth, has said that that's not realistic. I've talked to the president. He's pretty much said the same thing in private and public. Is that back on the table? Because he was asked that question and he said that he would be willing to step down. ኣብቲ ካልእ ድማ መጀመርያ እቲ ጉዳይ ናይ ማዕድናት ኣሜሪካ ንሕና እንተወሲድና ፍርቂ እቲ ማዕድናት ንዓና እውን ስለ ዝምልከት ንዩክሬን ንምክልኻል ክሕግዘልና እዩ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ሞቲቬሽን ክህልዎ ንዩክሬን ንምድሓና እንታይ እዮም ዝብልዎ ዘለውን ዘለንስኪ ንዓና እንተደሂብካዮ ራሻ በፍንጫ ክወስድዎ እዮም እኮ ስለዚ ራሻ ዶ ይውሰድዎ ዋላ ንሕና ንወሰዶ እዮም ዝብልዎ ዘሎ ኣብቲ ኔጎሲዬሽንስ ሓውሲ ምፍርራህ እዩ እጂ ናብቲ ሚድያ ግን ከምኡ ኣይብሉን እዮም ካልኣይ ዘለንስኪ ኣብ ዝሓለፈ ኢንተርቪው ናቱ ንዩክሬን ኣብ ኔቶ ክትእትዋ እንድሕር ትኽእሉ ኮይንኩም ትክክለኛ ሰላም ድማ ክግበር ተኮይኑ ኣነ ስልጣነይ ክገድፍ ፀገም የብለይን ብምባል ሓደ ዘረባ ዘረ ተዛሪቡ ነይሩ ብዛዕባ እቲ ናይ ኔቶ ዩክሬን ናብ ኔቶ ክትኣቱ ዝብል ዘረባ ኣብ ጣውላ ስለ ዝተመለሰ ድዩ ከምኡ ዝብል ዘሎ ወይስ ካበዩ እንታይ እቲ መበገሲ ናይ ዘረባ ይብልዎ ኣሎ That is not back on the table. I do not see the United States having Ukraine enter into NATO and then having United States troops essentially obligated immediately. In terms of Article 5 or coming to have U.S. troops coming directly in for the defense of Ukraine. That is very different. I want to be clear on that. We have President Macron coming. We have... ብሓፈሻ ከምኡ ዝበሃል የለን ኣብ ኔቶ ዝበሃል ዩክሬን ኣያቱን እዩ ምክንያቱ ኣብ ኔቶ እንድሕር ኣትዩ ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ኣርቲክል 5 ዝበሃል ንዩክሬን ክከላኸለላ ክግደድ እዩ ምስ ራሻ ኩናት ክጅምር ይኽእል እዩ ስለዚ እቲ ፀገም ከቢድ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል ዘሎ እስካብ እዚኣ ንቐይር for peace. In Europe and North America, the sentiment was the same. Joe Biden saw this as an opportunity. He was desperate to show Europe that he was not like his predecessor, that he was not a Donald Trump. So Biden plunged himself and NATO into defending Ukraine. Ukraine will never be a victory for Putin. Putin may be able to take a city, but he'll never be able to hold the country. So we're going to continue to support the brave Ukrainian people as they fight for their country. The West said Russia would lose, that sanctions would strangle its economy, that NATO support would push Russia back. Well, none of that has happened. Instead, it's Ukraine that is on the verge of defeat. So how did Putin pull it off? And was he right all along? The Western strategy was based on three... ሕጂ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ጆ ባይደን ንኣሜሪካ ሓደ ዝኾነ ይኹን ኤርትራዊ ብዛዕባ ኣሜሪካ ክዛረብ ከሎ ልዑል ጥንቃቐ ዘድልዮ ነገር ኣሎ ኣሜሪካ polarized country ወይ እውን እቲ ፖለቲካ ናታ ኣብ ክልተ ጫፋት ዝተመርኮሰ ፖለቲካ እዩ ስለዚ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ዲል ተገይራ ኤርትራ ንኣብነት ድሕሪ ዶናልድ ትራምፕ ዝመፅእ ዘሎ ፕሬዚደንት ነቲ ዲል ናይ ዶናልድ ትራምፕ ክቕበሎ ኢልካ ክትሓስብ የብልካ ስለዚ ኣት ቤስት ትዕድልካ ን4 ዓመት እዩ እንተዘየለ ድሕሪ 4 ዓመት ኮምፕሊትሊ ኣንጻር ፖለቲካ ክመፅእ እዩ ኣብ ኣሜሪካ ዝተመርኮሰ ፖለቲካ ክህልወካ ክሳዕ ክንደይ ሓደገኛ ምዃኑ በዚያ ጥራይ ክትፈልጥ ኣለካ ስለምንታይ እቶም ክልተ ፓርቲታት ዲሞክራትስን ሪፐብሊካንን ኣዝዮም ተፃረርቲ ስለ ዝኾኑ እቲ ሓደ ዝገበሮ እቲ ካልኣይ ክኽተሎ ይደልን እዩ ዩክሬን ድማ ህያው ኣብነት እያ ጆ ባይደን ኣጆኻ ኢሉ ኣብ ርእሱ ሸይ የብሎ ነይሩ ናይ ዘለንስኪ ንዩክሬንን ዶናልድ ትራምፕ ድማ ስትሬት ቀይሕ ካርድ ሂብዎ ማለት ኣብ ኩሉ ኣብ መብዛሕትኡ ከምኡ ብጀካ ኣብ ናይ እስራኤል ጉዳይ ተዘይኮይኑ ኣብ ካልእ ምስቲ ሓደ እንተለኻ እቲ ሓደ ክትኣልበካ ከም ዝኽእል ብፍላይ ድማ ሕጂ ንኣብነት ድሕሪ ዶናልድ ትራምፕ ዴሞክራት ተመፅኦም ብዙሕ ነገር ክቕየር ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ኣብቲ ናይ ቀደም ክምለስ ምዃኑ ስለዚ ሓደ እዚ እጂ ንፑቲን እንታይ ስትራቴጂ ነይርዎ ንፑቲን ንምውዳቕ ሓሲብዎ ዝነበረ ባይደንን ኔቶ ኩላቶም እንታይ ሓሲቦም ነይሮም እስከ ብዚያ ስሙ ideas or rather three very ambitious assumptions. One, that Russia's economy would collapse. Two, that NATO military support would hold Russia off. And three, that Putin would be isolated. Again, none of that has happened. Russia's economy has beaten the G7. In the ongoing fiscal year, their GDP is expected to grow by 4%. And the G7 nations, just 1.7%. Yes, እቲ ፕላን ብቁጠባ ንራሽያ ንምድኻም
እገዳ እንድሕር ጌርናላ ተቆጠባናቶም ክፍንጀርዩ ዝብል ካልኩሌሽን ነይርዎም ንፑቲን ንራሻ ካብ ሙሉእ ዓለም ከነነፅላ ኢና ይብሉ ነይሮም ሳልሳይ ድማ ኣፅዋር ናይ ሙሉእ ኔቶን ሓይሊ ናይ ሙሉእ ኔቶን ደጊፍና ንዩክሬን ብወታደራውን ከነዳኽማ ኢና ብሰለስትዩ ናይ ሰለስትዩ ድምር ድማ ራሻ ፈርከሽከሽ ክትብል እያ ዝብል ካልኩሌሽን ኣብ ብራስልስን ኣብ ዋሽንግተን ዝተገበረ ኣብ ሎንዶን ዝተገበረ ነይሩ the reality is quite the opposite ቁጠባ ናይ ራሻ 4% ክዓቢ ከሎ ብዝሓለፈ ዓመት 2024 ናይ G7 ሃገራት ግን on average 1.7% ነይሩ ስለዚ ዕፅፍናቶም ልዕሊ ዕፅፍናቶም ዳርጋ ክልተ ዕፅፍን ፈረቓናቶም ክዓቢ ኽኢሉ እቲ ቁጠባ ኣብ ዝኸፍአ ኩናት ዘሎ ሃገር ማለት እዩ ኦኬ ሓደ Their currency is also relatively stable. I'm talking about the ruble, the same ruble that Biden promised to turn into rubble. As a result of these unprecedented sanctions, the ruble almost is immediately reduced to rubble. Well, status check, $1 was 85 rubles when the war began. It is 88 last we checked. So, sir. There you go. Zaka, ሓደ ካብቲ ባይደን ከምኡውን ኤሮፓ ዝፈክርዎ እንተሎ ነቲ ሩብል ዝበሃል ባጤራ ናይ ቻይና ናብ ሓመድ ራብል ክንቅይሮ ኢና ኢሎም ፈኪሮም ነይሮም ኩናት ክጅምር ከሎ $1 85 ሩብልስ ተነይሩ $1 ሕጂ ድማ 88 ሩብልስ ኣሎ ስለዚ ኣብ ባጤራናቶም ከምቲ ዝድለ ኢፌክት ከም ዘየጋጠመ ንርኢ ኣለና Certainly not rubble. Militarily, Russia has done enough to gain the edge. Early assessments indicated a blitzkrieg, but 3 years on, it's a war of attrition. Both sides are digging in. Nonetheless, Russia controls almost 20% of Ukraine. They have moved slowly, but surely. And finally, the political isolation. Just look at these pictures since 2022. If that is isolation, I'm sure every leader wants a bit of it. Putin has expanded his ties. At every angle, ንፑቲን ከዳኸምዎ ዝፈተኑ ብኩሉ ኣይሰርሐን ቁጠባ ሚሊተሪ ከምኡውን ፍሬንድሽፕ እቲ አይዞሌሽን ክገብርዎ ዝፈተኑ እንትኾነ ኣብ ዓለም ቶም ዝዓበዩ መራሕቲ ኣብ ጎኒ ፑቲን ቺርስ ክብሉ እዮም ተራዮም ናይ ቻይና ናይ ህንዲ ናይ ኢማራት ናይ ብዙሓት መራሕቲ ዓበይቲ ናይ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኣፍሪካ ብዙሓት መራሕቲ so many leaders ምስ ፑቲን ዲል ክገብሩ ምስ ፑቲን ክዘራረቡ ምስ ፑቲን ክራኸቡ ተራዮም ስለዚ ተነፂሉ ፑቲን ኢልካ ክትዛረብ ከቢድ እዩ ስለዚ ኩሉ እቲ ኦብጀክቲቭስ ናቶም ኩሉ እቲ ዕላማታት ምዕራባዊ ዓለም አንኪድዎ ዝነበረ ሲስተማቲካሊ ብርቀት ስትራቴጂ ናይ ፑቲን ጎሊሑን ተዓዊቱን ወፂኡ ኣሎ እንታይ እዩ ዝበሃል ነይሩ እቲ ኩናት መሊሱ ክቕፅል ስለ ዝኽእል ራሻ ወላ ንግዚኡ ተተዓወተት ኣብ ነዊሕ ግዜ ከዳኽሞ እዮም እዩ ዝበሃል ነይሩ ወል ብግምጣል እዩ ነይሩ ፑቲን ከዓ ኣብ ነዊሕ ግዜ ኣነ ከዳኽሞም እዩ ዝብል ነይሩ ሓደ እቲ ሃገር ፀጋታት እዩ ዘለዋ ስለዚ መሰረታዊ ዘድልያ ነገር ኣብ ዓዳ ስለ ዘለዋ ንነዊሕ ክትቅፅል ትኽእል እያ ካልኣይ ፑቲን ፀጋታት ስለ ዘለዎ ሃገራት ምስ ዲል ክገብራ ከም ዝኽእላ ምስ ግዜ ወላ እቲ ገላ ዝግበር ዘሎ ክጥሕስኦ ከም ዝኽእላ ይፈልጥ እዩ ምክንያቱ ነዳዲ ጋዝ ካልእ ጥረ ነገር ብዙሕ ተደላይ ነገር ስለ ዘለዎ ራሻ ሃገራት ካብዚ ተፀሚመን ነዊሕ ክኸዳ ይክእላን እየን ዝብል ካልኩሌሽን ነይሩ ልዕሊ ኩሉ ድማ ትንፋስ ዝኾነት ሃገር ቻይና ትበሃል ኣብ ጎረቤት ነይራ ነቲ ቁጠባ ናይ ራሻ ብምሉእ ክትጥቀመሉ ትኽእል ፀጋታት ናይ ራሻ ብምሉእ ክትገዝኦ ትኽእል ንዑ ክትጥቀም ትኽእል ነቲ ዘድልያ ኢንዱስትሪያል ፕሮዳክትስ ድማ ኩሉ ዓይነት ነቲ ቁጠባ ክንቀሳቀስ ብዝኽእል መንገዲ ከተበርክተሉን ብዝሓሰረን ብዝሰለጠን መንገዲ ክትጥቀመሉ ትኽእል ስለዚ ቻይና በይና ጥራይ ኣብ ጎረቤቱ ስለ ዝነበረት ንብዙሕ ነገር ክዓፁ ክኢሉ እዩ እምበር እቲ ገዳ ካብ ኤሮፓን ኣሜሪካን ወሪዱ ዝነበረ ቻይና ተዘይትነብር ርግፀኛ ራሻ ከምዚ ሕጂ ኣይመሃለወትን ነይራ ናይ ቻይና ነቲ ኩነታት ኮምፐንሴት ክገብሮ እንተዘይክእል ነይሩ ራሻ ከምዚ ሕጂ ጠጠው ክትብል ትኽእል እያ ኢልካ ሚእቲ ካብ ሚእቲ ክዛረባ ይትኽእል መሃለወት ግን እቲ ኣቃዋማ ናታ ከምዚ ቁጠባኣን ገለመለን ዝበሃል ዘሎ ልዕሊ 260 ቢልዮን ዝትመን ንግዲ ምስ ቻይና ጥራይ ዘሎ እቲ ካልእ ኩሉ ንእሽተይ እዩ እዚ ምስ ቻይና ዘለዎም ንግዲ ዝገበርዎን ኩነታትን ዓብይ ኣገዳስነት ነይርዎ እዩ Everywhere except the West. He hosted African leaders in Moscow. He deepened his friendship with China's Xi Jinping. He found a new buddy in Kim Jong-un, and he retained India's partnership despite Western pressure. So fewer friends maybe, but isolated? Far from it. Which brings us back to our question. How did Putin pull it off? He did 3 things right. One, he made sure that Ukraine and the West had no military path to success, meaning they could not win on the battlefield. Occasionally, Putin would stir the nuclear pot. He would hold drills with nuclear weapons, put his nuke responses on alert, and this spooked Western powers. They backed away from giving long-range weapons to Ukraine. They told Zelensky, defend, do not attack. In late 2024, they finally changed their position. They allowed Ukraine to... استراتيجي وتهدراو خه بوتين تاجيرو معرباو عالم نيتو أمريكا
كينوتين إشتي حجز عاب حجز كجبرهم زي كل غيره أسير وميو كل جزء نيكولار ناتم سنك ساقسي قال أنت غيركم كحمش شوكم يعني كلهم سلازم زنبرة زلنسكي يوكرين كي تدقعوا كي تسعروا من راشد كتكلا غلو تغليهم كي تسعروا كم زبلوهم يعني كل دما نسلام كله زيد لونات كم زلوا ينقر نيرو negotiation دليهم yes you're welcome I am open بالنيرو سلازي دونالد ترامب بوتين استراتيجياته بكل dimensions calculated you نعلم كم زي نتصللو نتكوينات جن مسجزي كعوته لك كم زغل جيري شرح ونيرو and دحرت تخلو كنا تقدمه عود زخون استراتيجياته أو عود strike deep inside Russia, but by then it was too late. Russia already had the upper hand. So Putin's nuclear rhetoric had a very clear objective: to keep Western support to a minimum. And this ensured that there would be only two outcomes in this war: either a Russian military victory or a negotiated settlement. The possibility of a Ukrainian military victory was removed. It's like a cricket team batting long in a test match. The idea is not always to win. It is to ensure that the other side can only draw or lose. The economy is stable. When the West ditched him, Putin turned east. He began selling oil to India and China. He also marketed Russian weapons to the global south, which kept his treasury full. بحبشة استراتيجية ناي بوتين متيكلوس اللي ويكبر قد استهندسه متمام زليو قلنا بحكي وتسيتاو استراتيجي نيرو استراتيجي سلزنا بردما درو أنصار 5 هجرات زخونا تواجيو بوتادراون بقطباون حيال كوين وتيلو حيال كم زخونا دما دونالد ترامب سديل كجبر نخلهم أوروبا وحيفو مساحة ديل كجبرية مستر بريزيدنت يبلالو انت علمنا ناي دونالد ناي بوتين عوت كم تبريزيدنت سياسبلو عوت ناي راشا عوت ناي عالمي زبلو بتهكل نوعين عن رزالنا نايلو مار استياب زخودي لايك مكبار سبورت مكبار دقف مهابكم وترو تعويعتنا يوم مخنياتو ناتكم دقف نت channel عابيا قداس نتالو نابلكوك سنة بتكمي تشاو